Kin dit kinsan sya suspend kamaka ornado hadu asmi madan ha kejing lekai ka Saudi Pro League tang nakadaw kejing keno ba kadon kejing le asap kejing le tu ha kejing lekai ka Al Hilal Persia ka Al Nassr ha ka ba ka Al Hilal ka penlim ya ka Al Nassr dalai le weko hadin kejing lekai kadon ru kejing keno nakaling jung ornado ba kadon kejing le siliang kejing le asap bat kejing syaliang hakane kejing lekai ka Al Hilal Persia ka Al Nassr kum ta klem jing ting klem jing rich hadin kene kejing keno jong ornado hak ba menta kasngi klami saka kubor ba ornado la ba sya suspend hak kejing lekai hadu kum ar lane hadu sausin hak ba ka Al Hilal menta klatam hadu nyupon ya ka Al Nassr hak Saudi Pro League Haka ka Al Nassr ka sekun Persia ya ka Al Shabab haka kat new tarik haka por kadwe biji menmin bar lada shisha ba ornada un sa suspend haki jile ka hadu arne line sausin kan de jingdu ka ba kraw na ka Al Nassr haki ni jile ka ki bandangwan namar na ka Al Nassr dehi ornado kumo kapten pailam ni ka tim bat nagi kat sausin jile kai kat sausin mi madan ulayo kat sanko ubadai top goal scorer haka Saudi Pro League hadu menta hakane kayong kum taru kane ke jingmi ke kubor ba ornado un sa syak suspend kepala penkendidru ya ki bun balang ba hadu kano hane kata ke jing keno jong ornado ya ka Saudi Pro League bakadon ke jing le siliang kamtam hakane ke jing le kai Al Hilal Persia ek Al Nassr haka ba menta ula ba syak suspend hadu arne sausin namar hakane ke jing lekai ke beradep hak Saudi Pro League Al Hilal Persia Al Nassr hadu bakut ke kelas step dek Al Nassr ke pelayo sikol ling ba ke kol jong ornado Henry hak kelamit ke Al Hilal ke yuban penpai hadu laikol bat nagni ki laikol arteli gidei ling ba ke penalti ku blay sibon